Gena kwa Makũchi 30 a mũbira wa magũrũ kuma kona itiganĩte cia bũrũri marathiĩ na mbere kwamũkĩra mathomo ma kũrũgamĩrĩra mbĩtĩka cia mũbira. Mathomo maya marũgamĩrĩirwo nĩ kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa CAF ũnyitanĩri-inĩ na FKF. Mathomo maya marĩa nĩ kothi ya kĩrathi gĩa C maratabanĩrio gũkũ bũrũri-inĩ megũthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mweri ũmwe, na makochi aya marĩ na mwĩhoko wa kuma na mathomo ma gũkũria mũbira wa magũrũ gũkũ bũrũri-inĩ. Hĩndĩ oro airĩtu na atumia nĩ morĩtio kwĩyumĩria na kũnyita itemi mũbira-inĩ wa magũrũ. Kuna kochi sasa hivi mnapata ile mbinu pia ya kuweza kufunza vijana wetu. Tuone mpira wa Kenya lipi imekuwa. Turudishe hapo, sio wenyewe tujaribu kurudisha hapo. Sababu tunaona ile watu wanaongea mambo mengi, lakini federation inafanya kazi kubwa sana kutuweka hapo sasa hivi. I also like to advise our ladies out there. As you can see, in this course, I'm the only lady. So the ladies should come up and let's take the coaching course so that the field can be balanced. Not only men are in the coaching courses. Watu kuna coaching, more coaches, staffs, inakuwa easier sana kupata talent inaruka step moja. Kwa sababu ukiwa na knowledge, huwezi kubali wewe kijana ama wewe mtoto aruke hiyo step. Utaenda nayo step by step mpaka ifike wapi? Ifike huko juu. Huwezi mharakisha ati anatoka chini anaruka juu. Hapana. Hapo utakuwa unamjenga, utakuwa unamharibia kabisa. Kwa sababu ataflop. Kuna stages alifanya nini?